isu mah. Tuh pun tuh ngambil isu tuh. Kebe wan sini. Kebe cho xong tuh dia. Mereka. Ngamun lek belano teh. Bam tang lek belano teh bam doni isu. Sistem yang ro. Kebe pensong kita gendep tengah lek nak lek belano. Lupa. Simpa kini yang lada pensong jan. Tabakan mau mo pa nang may sakmat min hinday siya kan lekan kay. Kan mau pa batin hapan tun ira jing lang kung taala siya. Kau pergi mai kita yang lalu tuh ngai kabarang panjang. Kun, wan deh wan, lek belano tuh wan. Tak song nih. Gak suapa pa. Oh, song ni mau lek belano kamu kun. Murah sampai sini sibun mau. Lek sini mau. Tuh. Kalian lain nak imai lain nak apa pula sini. Tu mana dengan lain nak mah? Lupa, yang lesu. Tu. Layung nè, ada. Song layung nè, arngot. Si sungkai di. Ya kini teh ngumsen ni siu. Ya no problem, ngende pada kami kue mo. Ya. Bila siya ay kumaplam. Let's see. Yo ini em itu sunop pa ngai sunop lawan belalak sentang bambuan in. Oh, piang tu kat senok. Ye menen hang teh ha jan nakper. Ye sama ka kong suyak. Menen ye produk kum ne mang baja. Kata, oi kan. Lo kumta sa taw sunop. Ni lalong palat ti. Abdawan sa ying te ngan be na semdan dito bro. Lam jo kle sigun ma. Tapi le tu yang akay ding dia. Ma, alad na. Oi kun. Apa lawan bola? Oh, seperti anjing. Tengok ni pelayan sim. Mana? Lawan bola. Kun. Ako to kasi nilay talan eh. Ako lang yung ako mula ay isu. Nang nasa kamat. Tangga, mentang relatif. Kakam kabakhan niya klise-isu na ala. Kakam gimana kita mulai kamu? Yang gimana? Ala daw sipun kisah tatar. Mentang relatif banela riya kasiyak. Kau suka kayu gimana kita? Ato ka nang dikyat. Mentang pihak admin na, anong mapsyo? Mentang pihak lag na siya ito. Anong sasyo kan pensang na? Sino kini jan kinap, ilag na. Ang nasa kanan ng sasyo kan rong siya. Ilag na. Tu kami lagi dah buat ngaruh, kan lagi sipur. Kenapa ini pas sipur?